Hindi karigong autonomous council pen lada akumlin na pen kita isi mesen na so garden at iyar po je pansili isip po mo nasa kita diyo sa mo nasa diyo sa ko utusan Pilipin ka unang no ko Rahul sina alang li anam lang gadlo lasi alang li kharjong inkiri aten siningang song sinon le yat lasi siningang song dami ke du ke thak kering media fan ni kita kita me alang sana alam chau dom nagi alang li jongjung tenle ini la so Pilipin ke tamnang kan alang li khai long ri la pen temprek autonomous state ke song ben alang li atau Pilipin ke unang lo lasi Rahul sinar kalitan alel ni kharjong kai ke kering ya dia phang da alang li phana tu karjang long arat laten silarat tum aning hang empek ya hang abang ku bang tin dame mate isu ejang ki di sar ki benjang lok itu an akai dame alang li ingun nong pe po pu la so kapacini ji phan se alang ku din dak ki joan jok som som laten ke dak jakas amai pu konsentro na ke hai tapi jun mai pu stenin dia ke hai asin penseng long dak song ke doan ya kablong terap na bang tuang kita dak ke nan jetong laben kari long autonomous council sih hok pamla laben ya tum kari autonomous council ta itu afimili tu ngopan apa ya pu tu man terap na ye bang itu aprang sikap selo ni kan ni aprang ikan ke aprang sih kan kari long autonomous council foundation day hari tiga masih kirang ni antam ni tumta ni nakong kan cerap lapen Rahul senar kan kita me akhir jume na pinangi alang di kape plengun ia kam pusini yang song itu tame anam akhir jume nang pidun pen malang li hoda pen na sini yang song dan akhir jume na pidun pen karjang longrat aning ke hang aji klui pen te song ni kan pikap soselo taso hem pe kape chunji phantame alang me kai kita me itu pan kirjumi nak itu macam ni. Si nilitum pini kaca song alam te nai thona pachini po lahalo nitum kaca song bangke article 244A aputak sidum che song lo la penitum pipo si pini bike rally cepak lang kok ba la bangke ditum 4 rounds talks doelo ditum jakasatum government pen lasin non bangke itum 5 rounds talks donangi for implementation of article 244A ate talks dong si ave putel so implementation na bangke uni deji lahalo ditum lasi ditum non ke dobom a government atum pan a chief minister la pena prime minister la pena partai Karbiang Long autonomous council a CM Dr. Tuliram Ronghang alang li pana tuning dilo jakas atum talks bangke initiate nang kuri pidun nangji ateman ditum forum tole duelo ate ditum pini jakas tum ke claim lage pini daka ditum group ti fantot kali ditum long jakas membership pan Karbiang Long arat apasi tum jakas tum ke klempon to si jakas tum nong si state bandia lupute me ke donangi ke sobkar bina donangi la sidak party chibu pin pen asong chibu pin pen pini jakas tum long so tok song na pachundui pan anu tin Karbiang Long arat tum ansame tum jakas pen chuning ri pon tapko media hoi pen si government of India government of Assam la pen Karbiang Long autonomous council pan pachin dak itu jakas tum ke dam tangan ni Karbiang Long along suduk so lak pen government of India tu na pa ferin nang se antengan bang lo lasin tum pini dak si pudak lo je government of India tum jakas pan prapjin ben tok do deli pudante ni tum Karbiang Long along suluk so dak tumon panjab jite hi puke lage ning biang ni lasi jak prapjin ben jakas pan jong si tok bang resume tu thei putek yang jilangan ni ke Karbiang Long lo suluk so dak tumon ke jabe ko lage dak nang tu media tu ben thandak lo lasi BJP government non do poma government tum Karbiang Long to pan hemprek pipo kasi caktang do langsung so commitment lang chibi ning pusitak pansi tu tandang to